Ajmo. Drugari, evo jedna nova kutija, da kažemo, od Parkside-a. Čekaj prvo da nazdravimo. Živeli. Dobro, ovo pivo iz Lidla. Ništa, uglavnom, izlepili su ga Lidl, sigurnosna ova traka. Zato što ljudi, ne znam ako ste primijetili, u Lidlu sve otvaraju, sve preturaju po kutijama i onda bude i da fali i da se nešto ukrade. Tako da su morali da spreče i onda su morali da ove kutije što su vjerojatno malo, da kažem, osjetljivije ili šta već, skuplje, za ovako izlepe sa trakom, da ne bi ovi kupci preturali, otvarali. Evo, uspio sam da isječem ovo traku i sad ćemo da otvorimo. Da, nisam rekao šta je u pitanju, ne može ni da se pročita ovde, jedino da odlepimo ovu sigurnosnu traku, ako uspem da malo isječem ovako. Evo ga, uspeo sam. Znači, šta je u pitanju? U pitanju je Parkside 20 V cordless pressure. Znači, to je pod pritiskom bežični 20 V washer starter set. Znači, perač pod pritiskom starter set, znači osnovni set sa nekim minimalnim priborom, dodacima. Znači, model je PDRA 20LI D4. Kaže, u pakovanju je jedna baterija, a ne, ovo kaže da paše baterija i na ostale aparate. Ništa, ovdje piše da je litijum jonska sa baterijom i punjačem i još tu neki aksesori, znači ovi dodaci, crevo, torbica, posudica i ne znam šta je ovo. Znači ima neke dodatke. A ništa, kako izgleda ta? To je jedan pištolj. Znači, kojim se pere. Znači, jedan pištolj baterijski, to jest akumulatorski, s kojim se pere, znači, pod pritiskom. Što znači, u situacijama tamo gde nemam strujni napon, kao na ulici, na primjer, na parkingu negde, na terenu, kad nisam kod kuće u dvorištu, u svom dvorištu gde imam struju 220 priključnu, onda moram da koristim ovakav, znači jedan pištolj koji je prskalica u stvari na bateriju od 20 V. Ajde da zavirimo unutra. Evo ga, šta je unutra, znači ubačeno, šta ima ovaj komplet. Ima puno delova, ima dosta tu stvari. Zato su i oni, ovo je mlaznica, zato su i oni, a tu se podešava kako će da prska snop ovim okretanjem obruča. Znači mlaznica, knjižice, uputstva, crevo sa filterom da ne povuče nešto, priključno, punjač, baterija, evo i tečnost neka čak, ne znam, verovatno za pranje, torbica i sam uređaj.